Zijire kubasha itano zakasheshe abagizi ba President Museveni na NRM babire bijwire mu kishayi cya Kyenjojo SS okujaguza kurahira kwa President ahabwa inshuro ya mushanju. And His Excellency the President is now receiving bwanyuma yo kurahira kwa mukuru w'ihanga abagizi batugizire ngo cyo batwire barinzire cicirire omusaija kaguta ni mugonza muno kugahasi omutima gwange nkayimucha cyari mwana muto nizanga ho businge bwakaguta abantu abakuru wiro bangambiraga ebigambe byabayire he nyuma yowe ncyari mwana nibasogora emitalbane yakabero he nyuma bayitusaha zimwe kuranse meriyo kusemererwa kuchaguza ndi mu businge bwa Museveni n'abanyize kuchaguza no kusemererwa abo kwa mukama wita kasingura karuru kati musinge kuonga tweboni rahire kiro kindi tusemerirwa kuba tutahire mukama wita bwa Museveni semerirwe nizekera abo bona bakamagambire mutakugenda kurahira bayituni ndoro kimunye twiro mwimba kwa amani nagenda kule nyama nagenda kugura buri kimucyona drinks byonanywe abo kubaziba abura kaguta Yoweri Museveni alaide. RDC wa Kyenjojo Julian Ayesiga ayicara kujaguzoku kandi asimire government kurira abantu mbyanga gasha kwa Daniel Bingana.